Assalamu alaikum. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер. Бүгүн 15 декабрь 2024. Туугандар, Сокулук мал базарына келдик. Туугандар, букалардын бааларын билип беребиз. Сиздер каналды колдоп, бирден лайк басып, баягыдай эле бажырайт, тырс басып кириңиздер. Дон Кабар деген канал байке. Дон Кабар. Оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар, ошону басып көрүп кириңиздер. Биринчилерден көрүп турасыздар. Мына курук 82 000 сомдон. Булардын жаштары кандай байке? 1,5 жаштар. 1,5 жаштар экен. Булар четтен келди эмне? Омскийден келди. Оптомда сатасыз, розницада сатасызбы? Оптом 82 000. Оптом 82. Бирден сатпайсызбы? Другой. Бирден болгондо кымбат болот. Кымбатыраак болуп калат, а? Эми оптом алам деген бир туугандар болсо, номериңизди айта кетсеңиз. Айтасызбы? 705 менен 88 87 70, Ол каякта болосуз базардан кийин? Кайсы район? Аламединский район. Аламединский район. Тагыраагы? Ленинскийде. Ленинскийде экен. Болду, рахмат. Мына бул жерде дагы бар экен. Подсостор мына чет жактан келген. Кимики бул? Хажайын ким байке? О, тууган. Сиздикиби? Хажайын ким? Хажайын, о, 75 000ден? Мына 75 000ден сурап атат. Ээси көрүнбөй атат да. Ээсин ал табабыз туугандар. Сиздер бизди колдоп турсаңыздар, тарс деп бажырайт, лайктардан басып, биз сиздерге көргөзүп беребиз азыр. Айт номериңи. Мына ээсин таптым достор. 68ден кетиптир уже. Мына. Мондайы бар экен, 68ден кеттиби? Кийин деле алып келесиңби? Үйдө да. Үйдө да 30 баш бар. Мына. Алар деле ушундайбы? Ушун партиялар. Ушулардын партиялары. Номериң айт. 556. 556 менен. 550. 550. 222. 222. Район кайсыл? Сокулук. Сокулукта экен. Болду, рахмат. Мына көрдүңүздөрбү? Номерин таптык, ээсин таптык. Булар кетиптир. Курук. Дагы бар деди үйдө. Чалып байлансаңыздар болот. Уш. Жакын аралап көрсөтүп койчу. Уш. Ким алса дагы буйрусу мына кызылдары да бар экен, каралары да бар. Мүйүзү бар экен, мүйүзү жогу. Уш. Көрдүңүздөрбү туугандар? Алып буларды байласа да болот, кайра пайда берсе сатса да болот. Уш. Мына кунажындар, мощный кунажындар экен. Ээси ким экен? Кандайсыз байке? Канча баалары? 85'ten 85. Soyuşka 85'ten. Muna 85'ten değil. Muna sarı bu kadar sizge karayı mı? Kança bağız? 100 000 sura attır bayken. Muna kunazınlar. Semiz. Жақсы. Артынан да көрсөтөлү. Мына арт жагынан байлангандар экен. Semiz. Kunazınları koşup koyalım. Tak. Yemi? Bukalarga ötö, sarkı bukalarga. Qanday болуп атат? Баалар. Булар тизип койдур, чиркен. Тизип койдур. Мына. Канчадан? Я ассаламу алейкум. 85'ten бересиң, а? Ох. Аябай ыңгайлуу бул жере байлаганга. Жакшы, Сокулуктуку. Тамактар да кургап кетти. Бер. Номер. Мына арт жагынан көрсөтөм азыр. Азыркы букалардын артынан бир аштан кийин көрсөтүп берем. Мына кара букаларды да көрүп калдым коrodо. Азыр ушуларды көргөзүп, номерлерин алып беребиз туугандар. Баалары канча аба? 76'dan сурап атасыздар, 76 курук, Курука 76'dan дейт. Булар жаштары кандай? 11 баш. 7 ай, 6 ай. 7 ай, 6 ай, 8 ай. Монда алалары да бар экен. Телефон номеріңіз айтыңыз. 507 350 Канча? 250. Мына. Шу номерлерге байлансаңыздар. По-русски тоже говори, чтобы мы понимали. По-русски дагы айт дейт. Дунган улутундагы киши окшойт. Муналар да бар, Канчадан кетти, айтып коюңузчу. 75'ten aldım, 225. Алдыңызбы? 225 дейт, 75'ten алдым дейт. Буйрусун анда.
Мынакей жанагылардын артынан көргөзүп атам, артынан. Байкелер, мына артынан көрүңүздөрчү. Канча болот? 115 ке сотуп алып атабы? Я. Алдыбы? Канчага байке? Тиги эси алды деп атат. 115 кеби? Болду байке. 115 ке алды бар. Мына буякта да букалар бар экен. Көрөйчү кана, байке сиздики? Канчадан баалар айтыңчы? Кайсы сиздики? Мына го, семиз экен, чоң. Кайсы канал байке? Бул донка бар. Донка бар? Канча баасы? Басы 140. 140 миң. Жашычы? 1,5 жаш, Уйларга жакшы секирет. Не бул порода? Швиц. Чоң, а? Мыналар кимдеки? Захитке. Эси барбы? Эси бар екен, 97 97. деп атыр. 97 дейт туугандар. Ассаламу алейкум. Канчадан? Сиздики биягы? Канчадан сурап атат? 90 миңден сурап атат. Жаштарычы байке? 1,5 жаш. 90 миңден. Рахмат. 90 миңден сурап атат. Мына 120 миң. Дыйкансызбы? Алып сатарбы? Алып сатар? Алып сатасыңбы? Хоп, молодец. Алып сатам дейт мынакей. Жакшы. Байке, сиздики канча? Ассаламу алейкум. Букаларыңыз? Бааларын айтып атасыз. 85тен эле сурап атасыз. Дыйкансызбы? Дыйкан экен, байкем дыйкан. 85тен сурап атам дейт. Дыйкандарды тарталы эми. Буларды тарттык эми акырын. Ва алейкум ассалам. Дыйкандарды тартабыз. Жакшы өзүң. Кана кайсы сиздики? Көрсөтчү, мыналар бар? Кана көрсөтчү мына. Много бар ака? 140 камы бар. 140 миң каме бар дейт. Кап кара болгон жашы 3 жаштык, Муналарчы ала. Полторашка. 1,5 жаш бушул. 1,5 жаш. Бай го, 150 миң сом камы бар ака. 150 миң сом кеми бар дейт мына. Не порода бу? Бул билбейм ака. 150 миң дейт. Кайсы сеники? Экөө эле? Но экөө бар 85тен. 85тен мына экөөсү. Бул жагы бар ака 85 миң сомдон. Булар 85 миңден. Так, туугандар, мына букалар боюнча маалымат алып сатып алам десеңиздер, номериң айт. 0703 073 60 00 10. Алам сатам дегенде чала беришти. Алам сатам деген үйдө отуруп букан бар эле ушундай болгон. Аласыңбы деди, аласың. Алабыз. Насип кылган болсо. Насип болсо. Буйруса чала бересиздер. Болду. Ийгилик, Болду. Мына уктуңуздарбы, мындай алып саткан адам бирөө эле. Сокулук боюнча и пригородный боюнча. Алат, сатат. Үйүңүздөрдөн да алып сатат экен. Байке канча бука? 85 миң. Дыйкан байкем экен. 85. Канчага бербей атасыз? Сурадыбы? Канчага? 83 ке бербептир. Макул байке. Эми дыйкандардын көргөзүп беребиз. Мына болду. Сиздер үчүн көргөзөбүз. Кеттик. Мына дыйкандардын букаларына келдик. Канча жаш? Жашы 8 ай. 8 айлык. Баасы? Басы жақын айтайым, жақын Жакын айтыңыз, жакын. 55-ке берем. 55 ке берем дейт мен. 55 ке берем дейт. Таза мал. Донка бар деген, таза мал дейт. Канчага бербедиңиз? Эртең мен 55-ке бербедим. Азыр эртең 53-ке бергенге даярмын. Даярсыз. Эртең менен 55 ке бербедиңиз. 55-ке бербедим. Эртең мененки базар өзү жакшы да? Эртең мененки базар. Тарс бериш керек. Тарс бериш керек. Мейлими. Балким 60 болуп калат деген ой болду да? Ой болду да, ой болду. Ушундай жакшы ойлор болду. Мейли. Ал оюм Болбой калды. Бирок базар байке, азыр балким сатып бересиз. сатышы мүмкүн, азыр уже клиенттер көп. Көп, Тем более мына эмеден келет. Номер айтасызбы? Барбы башка же бирөө эле? Бирөө эле сатып болду, берет. сатылып. Ана ангустар тартып коёңуз. Кана? Алда мен букаларым, она ула. Болду, ангус издегендер көп да. Ангус издегендер тартып кое берет. Кана. Байке өтүп кетели, могуларбы? Оны ангус меники мына. Мына, ангус дейт мына. Жашы кандай? Жашы 1 жаш. 1 жаш. Баасычы? Басы 100 миң сом. 100 миң сом. Номериңизди айтыңыз анда. Сатылып кетет булар байке. Булар да. Булар товарник. Болду, рахмат. Кана сатылат. Каяктан салам айтасың? Жаңы пақтада салам айтам. Жаңы пактага салам айтат экен. Манас аэропортунун ары жагындагы. Жаңы пакта. Дыйкандардын букаларын тартып көрсөтөйүн десем, мындай кичинекей болуп атат да. Эже канча? 65тен. 65тен. Мына. Рахмат. Мына букаларны канчадан бычактар? 65тен турат. 65 миңден, Сода болду? Канчадан болду ушулар? 60тан болду. Бербептир.
60'dan beri beripti dostlar. Qana ötüp keteyim. Aslında veririz belki. Ha, siz verip atasızbı? Bu yoqqa. Ha, yaxshi, buyursun. Tak, siz jaman ko'rib gözümünenchi. Qo'ldan kelishincha sizlarga ko'rgazib beraylik dostlar. Şu kunacının артынан alarmandan izlep жүрüp. Bunu aldınız mı? Bayga qancha qalıptır? 100. 100 ga aldınız mı? Buyursun he? Mana 100 mingga qalıptır Kamaloy, toqol. Sokuluk pazarı dedi. 100 ming deydi. Qancha sizniki? Buqa. Teskari qaradi baygam. Mana to'g'anda Gerefortlar bor ekan. 2 da. Телочки, телочки. Cho'lachki urg'achilar ekan. По 43 просим. 43 mingdan so'rayaptir mana. По 40 адам. 40 mingdan berem deydi. Qancha oy bu bular? 5. 5 aylıklar ekan. 40 mingdan berem deydi. Еще есть дома? А? Еще есть дома? Или эколы? Есть. Номер, телефон. Нет, дома таких именно нету. Ha, именно, да? Ma'qul. Qanchadan berib berdingiz? По 40 адам. Net, bozor qancha berdi? 38. 38 ming. Rahmat. 38 mingdan berib beribdi. Emen, shu buqalarga qo'shib, qonajlardan ko'rgazib ketaveraylik. Aka, balalarni aytib qo'yasizlarmi? Qanday? 65 mingdan so'rab atasiz. Bular 1 yoshdan o'tgan, he? 1 yoshdan o'tgan baylangan. Baylangan, eng so'yishqavi. Bunaki 65 dan baylangan ekan. Qancha oy bayladingiz, aka? 2,5 oydan turdi. 2,5 oy? 4 oygacha mi? 2,5 Ha, 2,5 oy, he? 3 oyga chiqib. 3 oyga chuqurlab qoldi ekan. Jem çöp berib tursiz-da. Jem çöp berdim. 60 ga qanday bo'lyapti tanani? So'radi-ku. 60dan berib ochadi. Berib atsa berib yatasiz. Bahasi chiqmay qolyapti. Chiqyapti. Qancha? 1-2 ming. Ha, 1-2 ming ele. Bo'ldi. Mana 1-2 ming talashyapti ekan. Bunodag'i? Barda 3. Bulda 3 o'ting. Mana 3 o'ting, semiz ekan. Rahmat bayka, cho'q. Mana. Rahmat. Shunda adam. Shunda odamlardan bo'lsa 45 ta adam. Tartib qo'ydi. Qancha? Bayka? 65 so'ray. 65 ming so'raymi? Tushib berasiz, xunajin. Xunajin. Qanchaga berib berdingiz? 60 verdi, berme. 60 mingga berib beribsiz. Aha. Buni buqa torpaqlar qanchadan? Bayka qandaysiz? Bichkilar. Ba'zini aytib qo'ying. 55dan. 55 mingga nog'larchi? Bu 65. 65 ming. Cho'ngroq ekan, he? Xunajinmi bu? Negiz to'ytib Xunajinmi? ko'rsatgan. 65 deydi. Rahmat. Bunalarchi? 45. 45 dan. Mana. Buni yaxshi ekan xunajiningiz. Siz tartmayman aka, turavering, smelo. Yo'q. Bo'ldi, tartilmaydi. Arizatda Qanchadan bular? 75. Bu qavi? Xunajinmi? Ne bu? Ha? Xunajin 75 deydi. Bularınızchi tug'an? 63. 63. Erkek urg'achi? Erkek. Buchkilar ekan-da, buchki, he? Buchoqlar. Qanchadan savdo bo'ldi aka? Aytingchi. 61'den. 61 dan berib beribdir. Rahmat. 61 dan berib beribdir tug'animiz. Do'stlar, qana. Xunajinlar bor. Buqa. Buqa qancha aka? Buchoq. 70 ming. 70 dan deydi. Навес'in aslında yo'q. Naves sonu mol salıngan. Elder baribir bu yoqda turadi, sirtda. Mana chiladi. Ya. Tak. Kerelich. Bununuz qancha bu qan? Buchoq. 55. Ha, urg'achimi? 55. Sizniki qancha tug'an? Bahasini aytib qo'ying. Bas 60. 60 buchoq. Ha. 60 deydi. Qanchaga cheyin savdo bo'ldi tug'an? Qanchaga berib berdingiz? 57 berib berdingiz. Bo'ldi, rahmat. 57 mingga berib beribdir. Qani ejaga o'tib ketaylik. O, bismillah. Cho'ng xunajinlar. Aka, balalarni aytib qo'yasizmi? 90 ming deydi. Yaxshi xunajinlar ekan, cho'ng. Bular baylanganmi, jo bundaylar? Bundaylar, 90 deydi. Aldingizmi? Qanchadan? 120 ga. Ekoni 60 dan. Buyursun, ana, jetelengiz. 120 ga ekoni alıptır. 60 dan deydi. Son qabar degan kanal. Qaysini? Qavi. Urg'achi hozir. Urg'achini tartib qo'ydik. Joylab chiqilganda. Buna buchoqlar qanchadan, bayka? Balalar 65 dan
Buçoktur 65'ten surap atat bayken. Mına dizip koyuptu. Kançadan berbediniz bir aytыңчы? Kançadan berbediniz? 60'tan mı? Rahmat 60'tan berbeptir bayken mına. Ötüp keteli. Şöyle bir inim tartıp koydup teyaktan çakırdılı gelin. Uşunu o? Ya. Evet Tuğan uşunu o? Kança bağısı? Bağısı. Ertemenen 60 bolçu, hazır 55. Ertemenen 60 bolçu, hazır 55. Ertemenen kançaga berbedin? 55'ke berip koydum. 55'ke berbe koydun ha? Hazır 55 dep soradı 50'ge berip etkesinden da. Haklı. Bir yaş. Ana başında gör. Aral ayıldan gelgen. Aral ayından geldi. Bir yaş değil. Urgaçık. Ha baylangan mı? Ha. Biraz daha baylaş gereğin değil mi? Biraz baylaş gereğin. Sizdekici? Kança? 45'te o da. 45. 45 he? Ana. Sarı torpaq 45. Kançaga boldu soda aytыңчы? Soda açın aytayım bolgan yok. Bolgan joq he? Sodаңызды берсин. Hiç kapalamаңыз, satып бересиz hazır. Buyursa. Alarmanдар эми келет мына. Қана айка өтүп кетейин. Канча экен буларыңыз? 48'den. 48'ден. Ургачыларбы? Urgaçlar. Ургачылар 48'ден. 48'ден? Азыр айт. Канчадан бербедиңиз? 45'ten beri. 45'ten берген жокмун. Донка бар деген байке. Биздики ушул. Сиздики канча кунажыңыз? 55 soru. 55 сұрап отам дейт байке. 55. Бука канча сары бука? Surağasın bu. Ha болду, жана тартканбыз. Адашып калдык. Ауыздан басып тұрыншы. Мына жерде 67 миңден сурап атат байкен. Бүт бычоктор байке? Ооба. Бүт бычоктор 68 баш, 67ден. Канчадан бербедиңиз бир? 63'ten beri. 63'ten бербедиңиz, рахмат. 63'ten бербепти. Мына. Байкем, сонун кунажындары бар экен го, байке, ассаламу алейкум. Канчадан сурап атасыз кунажындарыңыз? 68. 68 миңден. Булар байландыбы же мындай элеби? Bunday ele. Мындай эле. 68. Уйгулганга да? Берип атат 68ден де. Достор. Буларды канчадан бербей атасыз? Байке. Мынакей, аккулак. Я байке, канчадан бербей атасыз? Мешет етіп келген, сода болады. Мына. Байке қандайсыз? Қаншадан баланы айтып қойың? 75-тен. Бұлардың жаштарычы? Қанша жаш? Полтора. Полторашкалар. Полторашкалар байке. Қаншадан болды сода? 70'ten berişti. 70'ten бербедіңер бе? 70'ten бербепті. Мақұл, содаңар болсын, ә? Мына қонажындар, қына ош. Қанша екен бұласы, байке? 50 миңден. Ургачылар бардығы? Bir yaşқа келген бе? Bir yaşı var, bir yaşa gelmegen var. Bir yaşқа жетелектері де бар, ә? Бұлар қаншадан? Бұлар да 50'ден екен, достар. Байке қандайсыз? Қаншадан сіздің қонажындарыңыз? Bunlar 55'ten. 55 миңден. Сода болды? Жазға 2 жаш. Содасы бар. 2 жаш болады. Ошонда кандайсыз? Алып сатарсыз ба, дыйкансыз ба? Шел базардамын деңиз, я? Канчадан бербедиңиз силар? Bunlar paka bağırlek. Берилек. Макул, содаңызды берсин. Баа берилек экен, достор. Мына бодо тигине. Бодо деп жазып койгон, навес. Байке, кунажындардын баасын айтып коюңуз. 65 миң. Мына сары букачы байке. Кандай? 75 сурап атасыз. Дыйкансыз, э? Дыйкан, мына 75. Мунусучу? Bunda ne aşamay? 75'ten. Erten менен канчадан бербедиңиз? 68'den бербептиз байке. Так, кел өтүп кетели байке. Мыктыда жакшы кунажындар байке. Ассаламу алейкум. Сиздики экөө? Канчадан кунажындарыңыз? 76 миңден экен, э? Донка бар деген. Жакшы. Анда өзүңүз подписчик болсоңуз айтыңыз эми. Булар канчадан сода болду? Бербедиңиз? Мен aldım 76'dan. Алдыңызбы? 4'ten olsa болады. 74'ten beresiz. 74'ten berem deyт. Булар 2 жашпы? 1,5 жаш. Эми жазда жайлоого барса качып келет эми буйрса. Жакшы. Бирок жакшы экен мыналарчы. Дагы барбы ушундайларыңыз? Номер айтасызбы?
Aytыңız. 505, 505 menen. 72, 72, 76, 76, 56. 56. Mına uşul Mунажындардын ээси Дон Кабар деген эмечи? Каяктыкы мал? Aeroport. Манас аэропорт жак. Рахмат, Содаңызды берсин, Рахмат. Мына ушундай достор. Мына канчага кетти байке? Айт го? 59га бучок. 59га кетиптир. Жакшы. Өтө сон 59га кичинерак эле бул эркек бука кетти. Буйрус. Мына бода. Байке кичинекей торпоктор канча экен? Кандайсыз байке? Канчадан? 23? 23 миңден. 23 миңден. YouTube'ga çıkmaç mı? Жақсылап Мына сөйлеп. достор 23. Туугандар, мына бул жерде дагы букалар бар экен. Россиядан келген, Россиядан келген мынакей ээси айтып атат. Булардын жаштары кандай байке? Var 2 yaş, 1,5. 1,5, 2 жаш. Моголар да силерге карайбы? Ооба. Мына кичинеректери да бар экен достор. Мунун бааларын айтың, курук бааларын айтың. Bunlar satıldı 92 bin son. 92 миңден сатылды. Буйрусын. Мунуларычы? Bunlar 50 bin sondan 50 миңден. 70 bin songa çeyin satıldı. 70 миң сомго чейин сатылып атат. Номер айтыңыз эми кызыккандарга. Nomer mi? Telefon. 778 0778 менен 01 01 кайсы райондо болосуз? Sokulukta olur. Сокулукта ушул жерде экен мына туугандар. Мындай күндөрү чалып алса болот да, Болду. күндө алып. Любой күнү чалып алам дегендер чалыңыздар, анан жөн эле чалып тынчын албаңыздар байкемден мына. Четтен келди, кайсы жерден? Россиянын кайеринен келди? Altayski. Алтайский крайдан келди. Достор, мына азыр баш жагынан да көрсөтүп коелу. Булар сатылып кетиптир. Yolda жүрүп кичине чарчап Качан келди ошондо? Болчу, bir cuma oldu. Bir жума болду дейт келгенде. Кичине жолдо чарчап калган. Бирок сатылыптыр. Чала бересиздер шуну менен.